Leto 1942. godine. Južna Rusija. Stepa gori pod suncem koje prži bez milosti, a vetar nosi prašinu koja ulazi u oči, u pluća, u motore i u misli vojnika koji marširaju bez kraja. Ako zatvorite oči, možete gotovo da čujete taj zvuk. Ne artiljeriju, ne pucnje, već neprekidno brujanje hiljada motora i suvi, prazni huk vetra preko beskrajnog horizonta. Nemački Wehrmacht je ponovo u pokretu. Posle neuspeha pred Moskvom, svet je očekivao oprez. Ali umjesto toga, Treći rajh bira rizik. Njihov cilj više nije političko srce Sovjetskog saveza. Njihov cilj je krv modernog ratovanja. Nafta. Bez nje, tenkovi su samo metal, avioni su samo aluminijum, a rat je izgubljen pre nego što je i vođen. U Berlinu planeri gledaju brojke sa rastućim strahom. Rezerve goriva su opasno niske. Industrija ne može pratiti tempo potrošnje. Ako se ne osvoje nova polja, mašina će stati. Hitler donosi odluku koja menja pravac rata. Njegov prst klizi po mapi ka jugu, ka Kavkazu, ka Majkopu, Groznom i Baku. Operacija dobija ime Fall Blau. To je kocka, grandiozna, opasna i očajnička. Armije će morati da pređu hiljade kilometara, dalje nego ikada pre, kroz suvu stepu, preko planinskih venaca, duboko u neprijateljsku teritoriju. Vojnici su optimistični. Posle zime pred Moskvom, sunce je ponovo na njihovoj strani, a Crvena armija se povlači. Ali to povlačenje nije slom. To je uvlačenje u dubinu. U prazninu koja će postati zamka. Operacija Fall Blau nije bila samo još jedna ofanziva. Bila je priznanje slabosti prerušeno u agresiju. Posle neuspeha pred Moskvom, nemački vrh je znao da vreme više ne radi za njih. Britanija nije pala. Amerika je sada u ratu. Sovjetski savez nije kolabirao. Ako Rajh želi pobedu, mora je iznuditi brzo. A brzo znači gorivo. Bez goriva nema rata. Bez goriva nema Luftwaffe u vazduhu. Nema pancer divizije u pokretu. Nema artiljerije koja prati pešadiju. Logistika je postala pravi front. Hitler je verovao da je pronašao rešenje. Umjesto ponovno pokušaja osvajanja Moskve, odlučuje da preseče jug. Da uzme naftna polja i istovremeno preseče Volgu, glavnu arteriju sovjetskog snabdevanja. Bio je to plan koji je obećavao sve. Energiju za Rajh, kolaps sovjetske ekonomije i možda politički šok koji bi slomio Staljina. Ali plan je imao jednu fatalnu pretpostavku. Da Crvena armija više nema snage za ozbiljan otpor. U junu i julu 1942. nemačke jedinice probijaju sovjetske linije sa gotovo zastrašujućom lakoćom. Gradovi padaju jedan za drugim. Voronjež, Rostov. Mostovi preko Dona zauzimaju se u pokretu. Oklopne divizije napreduju tako brzo da logistika ne može da ih prati. Dnevno prelaze i po 50 km kroz stepu. Vojnici su ponovo puni vere. Pišu kući da je Rusija konačno slomljena, da je Moskva bila samo nesrećna epizoda. Na putokazima kredom ispisuju nah Baku, ka Baku. Ali iza tog optimizma krije se surova realnost. Kolone kamiona protežu se kilometrima. Prašina ulazi u karburatore. Cisterne sa gorivom kasne. Mehaničari rade danonoćno pod suncem koje prži do delirijuma. Sovjetske jedinice se povlače, ali spaljuju sve iza sebe. Mostovi eksplodiraju u posljednjem trenutku. Skladišta su prazna. Bunari zatrovani. Crvena armija primenjuje politiku spaljene zemlje sa hladnom preciznošću. Ključni trenutak dolazi u julu. Opijen brzim napredovanjem, Hitler izdaje direktivu broj 45. Umjesto da koncentriše snage i udari jednim pravcem, on deli grupu armija jug. To je trenutak kada se sudbina operacije lomi. Grupa armija A kreće ka Kavkazu. Grupa armija B ide ka Volgi i Staljingradu. Dve ogromne sile sada se razilaze pod pravim uglom, ostavljajući između sebe stotine kilometara ranjive stepe. Logistika, već napregnuta do pucanja, sada mora da se deli. Gorivo mora da se bira. Kome poslati? Tenku koji ide ka Groznom ili onom koji ide ka Volgi? Generali upozoravaju.
Halder zapisuje u dnevniku da je razdvajanje opasno. Ali Hitler veruje u intuiciju. Veruje da Sovjeti nemaju snage da udare u prazninu između armija. To verovanje postaće jedna od najskupljih grešaka rata. Na jugu operacija Edelweiss počinje. Nemačke brdske jedinice, alpinisti sa iskustvom iz Alpa, penju se ka vrhovima Kavkaza. Rat se menja. Više nema ravnice i blata. Sada su tu ledenici, uski planinski prolazi, visinska bolest. U avgustu 1942. nemački planinari osvajaju Elbrus i zabijaju zastavu Rajha na najvišem vrhu Europe. Fotografije odlaze u Berlin. Ali Hitler je besan. Njemu ne treba simbol, njemu treba nafta. I kada konačno stignu do Majkopa, do prvog velikog cilja, dobijaju samo pepeo. Sovjetski inženjeri su uništili sve. Bušotine su zabetonirane, postrojenja minirana, rezervoari zapaljeni, dim prekriva horizont. Umjesto crnog zlata, crni pepeo. Nafta izmiče, a bez nafte cela operacija visi o koncu. Istovremeno, na istoku, ka Volgi, sudbina 6. armije Friedricha Paulusa počinje da se ispisuje u prašini. Dok se grupa armija A zaglavljivala u planinskim masivima Kavkaza, grupa armija B pod komandom von Weichsa gurala je ka istoku, ka reci Volgi, a u njenom srcu nalazila se 6. armija Friedricha Paulusa, najveća i najbolje opremljena nemačka formacija na istočnom frontu, vojska koja je do tada bila sinonim za disciplinu, preciznost i neumoljivu efikasnost, ali kako su se približavali Staljingradu, priroda operacije se menjala, jer ovaj grad prvobitno nije bio primarni cilj, već strateška tačka za presecanje Volge i zaštitu Boka. Međutim, ime grada, Staljinov grad, počelo je da deluje kao magnet za Hitlerovu obsesiju, pretvarajući taktički zadatak u simboličnu misiju koja je prevazilazila vojnu logiku. I dok su nemačke kolone napredovale kroz suvu stepu, sve dublje i dalje od svojih baza snabdevanja, linije logistike su se rastezale do pucanja, gorivo je kasnilo, municija se trošila brže nego što je stizala, a sovjetske jedinice su se povlačile organizovano, izbegavajući frontalne sudare i ostavljajući iza sebe spaljene depoe i razorene mostove, stvarajući iluziju slabosti dok su zapravo kupovale vreme. Vreme koje je Staljinu bilo dragocenije od teritorije, jer je znao da će prostor i vreme biti njegovi saveznici. I dok su nemački vojnici kredom pisali Nach Stalingrad po zaprašenim putokazima, verujući da je pobjeda blizu, nisu shvatali da ulaze u prostor koji će progutati čitavu jednu armiju, jer što su se više približavali Volgi, to su njihove komunikacione linije postajale tanje, njihovi bokovi slabije zaštićeni, a oslanjanje na saveznike, Rumune, Italijane i Mađare, postajalo sve rizičnije. I tako je, usred letnje ofanzive koja je delovala kao trijumfalni marš ka energetskom srcu Sovjetskog saveza, u tišini stepe počela da se formira senka katastrofe koja će uskoro dobiti ime Staljingrad. Avgust 1942. godine i horizont iznad Staljingrada počinje da se menja, jer ono što se približava gradu nije samo kopnena armija, već vazdušna apokalipsa. A 23. avgusta Luftwaffe pokreće jedan od najrazornijih vazdušnih napada na istočnom frontu. 1000 tona bombi padaju na grad koji u tom trenutku još uvek funkcioniše. Tramvaji saobraćaju, fabrike rade, deca se igraju pored Volge. Ali za nekoliko sati sve nestaje u vatrenoj oluji. Drvene kuće pretvaraju se u baklje, rezervoari nafte eksplodiraju, a goruća tečnost se sliva u Volgu koja bukti kao reka plamena. Procene govore o desetinama hiljada mrtvih civila u jednom danu, ali paradoks te destrukcije bio je smrtonosan po napadača, jer rušeći grad do temelja, Nemci su stvorili idealan teren za odbranu. Gomile šuta postale su prirodni bunkeri, urušene zgrade pretvorene su u čelične tvrđave, a svaki podrum i svaki prolaz postali su tačka otpora. I ono što je trebalo da bude brz prodor, pretvorilo se u nešto što nemačka doktrina nije poznavala. U rat bez linija, bez jasnog fronta, rat u kojem je sprat iznad mogao pripadati neprijatelju, a podrum ispod tebi. Rat u kojem su tenkovi postajali beskorisni, jer nisu mogli manevrisati kroz ruševine, a pešadija je morala da čisti zgradu po zgradu, sobu po sobu, dok su sovjetski branioci, pod komandom generala Vasilija Čujkova, razvijali taktiku grljenja neprijatelja.
približavajući se nemačkim položajima na desetine metara kako bi onemogućili artiljeriju i avijaciju da ih gađaju bez rizika da pogode sopstvene snage. I tako je započeo Rattenkrieg, rat pacova, u kojem su granate zamenile noževe, a bajoneti lopate, gde je životni vek vojnika u pojedinim sektorima bio kraći od jednog dana i gde je svaka cigla imala cenu u krvi. Kako su se borbe produbljivale, Staljingrad je prestao da bude grad i postao je organizam koji krvari, a u njegovom južnom delu uzdigao se betonski kolos poznat kao silos za žito. Masivna struktura koja je dominirala horizontom i postala jedna od prvih legendi ove bitke, jer je šačica sovjetskih mornara i gardista danima držala položaj bez vode, bez pojačanja i gotovo bez hrane, dok su nemački tenkovi i artiljerija tukli po betonu koji je odjekivao kao zvono smrti. Unutra je gorelo zapaljeno žito. Dim je gušio branioce, ali svaki pokušaj juriša završavao se krvavim odbijanjem i kada su Nemci konačno zauzeli silos, očekujući čitav bataljon, pronašli su tek nekolicinu mrtvih vojnika koji su branili zgradu do posljednjeg metka, što je među nemačkim redovima izazvalo nelagodu, jer je postajalo jasno da se suočavaju sa protivnikom koji ne računa preživljavanje kao prioritet, već vreme, a vreme je u Staljingradu značilo sve, jer je dok je 6. armija krvarila u ruševinama, iza njihovih leđa sovjetska komanda tiho koncentrisala rezerve i u industrijskoj zoni grada borbe su dostigle nivo brutalnosti, kakav istočni front do tada nije video. Fabrike, Crveni oktobar, barikade i traktorski zavod pretvorene su u čelične labirinte, gde su nemački jurišni odredi morali koristiti plamenobacače da bi čistili hale, dok su sovjetski snajperisti, poput Vasilija Zajceva, pretvarali svaku pukotinu u smrtonosnu zasedu, a prostor iza fabrike barikade dobio je ime Jaruga smrti, jer je prosječan život vojnika na toj liniji bio kraći od nekoliko sati. I u tom paklu obična stambena zgrada pod komandom narednika Jakova Pavlova postala je simbol, jer je mala grupa branilaca držala položaj 58 dana, opasavši zgradu minama i bodljikavom žicom. Toliko da su je Nemci na mapama označili kao tvrđavu, a legenda kaže da su izgubili više ljudi pokušavajući da zauzmu Pavlovljevu kuću nego tokom osvajanja Pariza, što je pokazivalo da se rat potpuno transformisao, da više nije reč o pokretu i manevru, već o iscrpljivanju, i da svaka ulica, svaki sprat i svaki stepenik postaju deo šireg plana koji se tek nazirao na horizontu. Dok je 6. armija tonula sve dublje u urbanu klanicu, Hitler je donosio odluke koje su dodatno zatezale omču oko Paulusa, jer da bi obezbedio dovoljno snaga za konačni udar ka Volgi, povlačio je nemačke divizije sa bokova i slao ih u grad, ostavljajući zaštitu širokog fronta svojim saveznicima, Rumunskoj 3. i 4. armiji, Italijanskoj 8. i Mađarskoj 2. armiji. Vojnicima koji nisu bili kukavice, ali su bili opremljeni zastarelom tehnikom, sa protivtenkovskim topovima od 37 mm koje su sami Nemci podrugljivo nazivali kucačima na vrata, jer su se granate odbijale od oklopa, te 34 tenkova, bez dovoljno artiljerije, bez rezervi i bez modernih komunikacija, rašireni na stotinama kilometara kroz vetrovitu stepu koja je već nagoveštavala dolazak zime. I dok su Nemci u gradu verovali da su nadomak pobede, jer su držali oko 90% ruševina, sovjetski generali Georgi Žukov i Aleksandar Vasiljevski posmatrali su mapu drugačijim očima, jer njima grad nije bio cilj, već mamac. A prava meta bila je praznina između nemačkih klinova, slabost na bokovima, i dok je Čujkov u gradu krvario da zadrži svaku nemačku jedinicu prikovanu za beton i ciglu, iza kulisa je rasla koncentracija snaga kakvu istočni front do tada nije video. Pod okriljem noći, kroz maglu i sneg, prebacivane su armije, tenkovi, artiljerija i zalihe. Više od 1.000.000 ljudi raspoređivano je u širokom luku severno i južno od Staljingrada, dok su nemačke obaveštajne službe podcenjivale sovjetske rezerve, verujući da je neprijatelj na ivici kolapsa. I tako je, dok su se nemački vojnici borili za posljednje metare do Volge, neprimećeno rasla sila koja će uskoro pretvoriti lovca u plen. Jer ono što je za Hitlera bila borba za simbol i naftu,
za Žukova je postajalo prilika za strateško uništenje čitave jedne armije. Novembar 1942. godine jutro je bilo obavijeno gustom maglom i ledenim vazduhom koji je stezao pluća, a na stepi severno od Staljingrada vladao je sablasni mir, onaj mir koji prethodi olujama, i u 7 sati i 20 minuta ta tišina je eksplodirala pod grmljavinom 3.500 sovjetskih topova i minobacača, jer operacija Uran je počela, a prvi udar pao je tačno tamo gde su Žukov i Vasiljerski planirali. Na rumunsku 3. armiju, koja je držala severni bok 6. armije, zemlja je podrhtavala, rovovi su nestajali u eksplozijama, komunikacije su presečene u prvim minutima, a kroz dim i sneg pojavili su se talasi tenkova te 34 koji su napredovali bez zaustavljanja, probijajući linije koje nisu bile pripremljene za takav pritisak. Rumunske jedinice su pokušavale da pruže otpor, ali njihovi protivtenkovski topovi bili su nemoćni protiv debelog oklopa, a panika se širila brže od artiljerijske vatre. I za nekoliko sati odbrana nije probijena, bila je zbrisana, a dan kasnije isti scenarij odigrao se južno od grada protiv rumunske 4. armije. I ono što je počelo kao lokalni proboj, pretvorilo se u široku pukotinu kroz koju su sovjetske oklopne armije jurile duboko u pozadinu, ignorišući uporišta i sela, gazeći logistiku, štabove i aerodrome, dok su nemačke komande shvatale da se nešto mnogo veće od taktičkog napada odvija, jer sovjetski klinovi nisu išli ka gradu, već oko njega. I 23. novembra kod Kalača na Donu, sovjetske prethodnice sa severa i juga susrele su se na mostu, zagrlile i zatvorile obruč, pretvarajući gotovo 300.000 nemačkih i savezničkih vojnika u ono što će Nemci nazvati Der Kessel, kotao, a u tom trenutku 6. armija, koja je nedeljama pokušavala da zauzme posljednje metre do Volge, postala je zarobljenik sopstvene ofanzive, odsečena od sveta, bez sigurnog izlaza, sa neprijateljem koji se sada nalazio iza njenih leđa. Kada je obruč zatvoren, u štabu 6. armije zavladao je trenutak tišine koji je bio teži od granatiranja, jer su oficiri odmah shvatili razmere katastrofe, ali dok su generali na terenu tražili dozvolu za hitan proboj, dok su sovjetske linije još bile tanke i ranjive, iz vučije jazbine stigla je kratka i sudbonosna poruka. Staljingrad se mora držati. Hitler je verovao da je moguće ponoviti scenario iz Demjanska, gde su opkoljene trupe snabdevane vazdušnim mostom, pa se okrenuo Hermanu Geringu i pitao može li Luftwaffe da održava 6. armiju u životu, a Gering, vođen sujetom i željom da povrati ugled, odgovorio je potvrdno. I tako je jedna pogrešna procena postala smrtna presuda za desetine hiljada ljudi, jer matematika je bila neumoljiva. Armiji je bilo potrebno najmanje 750 tona zaliha dnevno samo da bi preživela, a Luftwaffe, suočena sa sovjetskim lovcima, nedostatkom transportnih aviona i surovim zimskim uslovima, uspevala je da dostavi tek oko 90 tona u proseku, i to često pogrešnog tereta, dok su padobrani donosili začine, stare novine ili čak ženske bunde umjesto hleba i municije, a u kotlu je temperatura padala ispod -30. Ulje u oružju se ledilo, ranjenici su ležali bez lekova, tifus i dizenterija širili su se kroz podzemne prostorije. Dnevne porcije hleba pale su na 100 grama. Vojnici su prvo jeli konje, zatim pse i mačke, a zatim kuvali kožne kaiševe i đonove čizama, dok su neki, dovedeni do ludila glađu, gubili granicu između razuma i instinkta. I dok su se u Berlinu crtale optimistične mape, u ruševinama Staljingrada 6. armija je polako prestajala da bude borbena sila i pretvarala se u kolektivnu agoniju koja je čekala ishod koji više nije bio pitanje ako, već kada. U decembru 1942. godine pojavio se posljednji tračak nade za opkoljenu 6. armiju, jer je feldmaršal Erich von Manstein, jedan od najtalentovanijih nemačkih stratega, okupio sve raspoložive rezerve i pokrenuo operaciju Zimska oluja, očajnički pokušaj da s polja probije sovjetski obruč i spoji se sa Paulusom. I u prvim danima napada nemački tenkovi su napredovali fanatično, probijajući se kroz sneg i vetar, odbacujući sovjetske jedinice korak po korak, stvarajući iluziju da je spas moguć, jer su se približili na svega 48 km od kotla. I u Staljingradu su vojnici noću mogli da vide bljeskove artiljerije na horizontu. Šapac se širio rovovima. Manstein dolazi. Nada je, prvi put posle nedelja,
ušla u podzemne podrume, ali realnost je bila brutalna. Paulus nije imao dovoljno goriva za koordinisan proboj, a Hitler je i dalje odbijao da dozvoli napuštanje grada, insistirajući da se tvrđava Staljingrad mora držati po svaku cenu. I tada Sovjeti izvode paralelni udar zapadno od Manštajnovog pravca, razbijajući italijansku 8. armiju i otvarajući pretnju opkoljavanja nemačkih snaga koje pokušavaju spas, čime je Manštajn bio primoran da bira između uništenja sopstvene grupe ili povlačenja. I kada je naredio povlačenje, svetla na horizontu su se ugasila. Posljednja nada 6. armije nestala je u snežnoj oluji, a u kotlu je zavladala tišina koja je govorila više od bilo kakve naredbe. 6. armija je ostavljena da umre. Do januara 1943. godine ono što je ostalo od 6. armije više nije bila organizovana vojna sila, već masa izgladnelih, promrzlih i bolesnih ljudi sabijenih u ruševinama grada koji je odavno prestao da postoji. Dok je sovjetska operacija Prsten sistematski drobila preostale džepove otpora artiljerijom i talasima pešadije, komadajući kotao na manje segmente kako bi ga lakše uništila, a svaki novi dan značio je gubitak aerodroma, skladišta i posljednjih zaliha, Pitomnik i Gumrak, jedine piste za snabdevanje i evakuaciju ranjenika, pale su jedna za drugom, ostavljajući hiljade teško ranjenih vojnika na snegu da umru, dok su posljednji transportni avioni uzletali pod vatrom, a u podrumima i improvizovanim bolnicama tifus, dizenterija i gangrena širili su se brže od sovjetskih tenkova. Oficiri su pokušavali da održavaju red, dok su jedinice svedene na desetine ljudi, bez municije i bez nade. 30. januara Hitler šalje Paulusu radio poruku kojom ga unapređuje u čin feldmaršala, što u nemačkoj vojnoj tradiciji znači jasnu poruku da nijedan feldmaršal nikada nije zarobljen živ. Implicitni poziv na samoubistvo. Ali Paulus, iscrpljen, razočaran i svestan besmisla daljeg otpora, odbija da ispuni očekivanje mita i 31. januara 1943. godine predaje se sovjetskim snagama u podrumu robne kuće Univermag, dok se severni deo obruča drži još 2 dana, pre nego što 2. februara utihnu i posljednji pucnji. A tišina koja je usledila bila je teža od 6 mjeseci bombardovanja, jer označila je kraj čitave jedne armije. Nakon kapitulacije, prizor u Staljingradu bio je apokaliptičan. Grad je bio sravnjen do neprepoznatljivosti. Gomile cigle, čelika i smrznutih tela prostirale su se kilometrima, a 91.000 nemačkih vojnika, uključujući 22 generala, krenulo je u dugi marš ka zarobljeništvu, hodajući kroz sneg kao senke ljudi, umotani u krpe, sa praznim pogledima i telima iscrpljenim glađu i bolešću. Mnogi su umirali već na putu do prvih sabirnih tačaka, dok su tifus i iscrpljenost kosili kolone, a oni koji su preživeli poslati su u logore širom Sovjetskog saveza, od rudnika Urala do pustinja Centralne Azije, gde je rad i hladnoća završavala ono što metak nije. I od svih koji su se predali, tek oko 6.000 vratilo se kući 10 godina kasnije, dok je ostatak nestao u statistici rata. Ali Staljingrad nije bio samo tragedija zarobljenih vojnika, već i strateški preokret, jer Nemačka je izgubila celu armiju, 100 tenkova, 1000 topova i aviona, ali iznad svega izgubila je mit o nepobedivosti. A posle Volge inicijativa prelazi u ruke Crvene armije koja će od sada napredovati, korak po korak, preko Kurska, preko Dnjepra, sve do Berlina, dok će u Berlinu i dalje pokušavati da umanje poraz propagandom. Ali realnost na frontu bila je jasna. Kičma ofanzivne moći Rajha je slomljena između naftnih polja koja nisu uspeli da osvoje i grada koji nisu uspeli da pokore. I operacija Blau, započeta kao san o energiji i dominaciji, završila se kao simbol strateške arogancije i podcenjivanja protivnika. Operacija Blau počela je kao proračunata potraga za naftom, kao hladna strateška odluka da se rat dobije energijom i brzinom, ali završila se kao simbol sloma jedne imperijalne ambicije, jer između Kavkaza i Volge izgubljena je čitava armija, izgubljen je mit o nepobedivosti i izgubljena je inicijativa koja je Treći Rajh vodila iz trijumfa u trijumf od 1939. godine. A posle Staljingrada, nemačka vojska više nikada neće povratiti ofanzivnu sigurnost,
već će se boriti unazad, korak po korak, dok Crvena armija, ojačana industrijom iza Urala i moralom pobjede, preuzima stratešku kontrolu nad istočnim frontom. I od tog trenutka pravac rata postaje jasan. Sa Volge ka zapadu, prema Kursku, prema Dnjepru, prema Varšavi i na kraju prema Berlinu, dok su stepe oko Staljingrada ostale večna grobnica ambicije koja je precenila sopstvenu snagu i podcenila protivnika. I upravo zato ova bitka nije samo vojni događaj, već prelomni trenutak svjetske istorije, jer pokazuje kako logistika, prostor, klima i volja mogu slomiti i najmoćniju vojnu mašineriju. A ako želite još ovakvih dubinskih, detaljnih analiza velikih operacija Drugog svjetskog rata, sada je pravi trenutak da se pretplatite na kanal Hronogram, uključite zvonce i podržite naš rad, jer vaša podrška nam omogućava da nastavimo da oživljavamo istoriju bez pojednostavljivanja i bez mitova, već kroz činjenice, sudbine i stvarne odluke koje su menjale svet.